Pozdrav svima, evo danas imamo unboxing i kratku prezentaciju jednog jeftinog sportskog sata sa Bluetoothom, znači može se povezati s vašim mobitelom i notifikacije vam dolaze na njega. Riječ je o Z-Blaze Vibe 3S satu. Riječ je o satu sa FSTN ekranom, znači standardnim LCD ekranom koji ne troši puno energije i kažu da baterija koja je izmjenjiva, nije punjiva, znači izmjenjiva baterija. Riječ je o CR2450 bateriji, da bi ona trebala trajati 2 godine. Što ćemo vidjeti nakon nekog korištenja. Da ga otvorimo. U kutiji znači imamo sat i upute, ništa više. Na nekoliko jezika. Evo ga sat. Dođe dobro zapakiran. Naljepnica. Već je upaljen. Narukvica je silikonska sa puno rupa za podešavanje. Dosta je velika. Sat je metalni. Staklo. Stvarno se čini kvalitetne izrade, nije pretežak. Ovdje ima najlon. Vodootporan je. 5 atmosfera. S ova dvije zajedno. Ove dvije tipke zajedno za paljenje i gašenje. Sad ćemo malo upute proučiti kako da ga spojimo na mobitel. Evo ih upute, znači kao što vidite ikone koje sve ima, Bluetooth, kad je baterija pri kraju, alarm, da li je podešen, nije, broj koraka, broj kalorija, broj kilometara prijeđenih, datum, brojanje koraka, brojanje kalorija, mjerenje udaljenosti, podešavanje alarma, stoperica, udaljena kamera, znači možete slikati sa satom, spoji se s mobitelom i na njega onda okinete fotografiranje. Ovo je ikona da imate poziv na mobitelu, ovo je ikona da imate poruke. Palite ga i gasite na ove dvije tipke zajedno. Bluetooth on, znači na ovu tipku gdje je i svjetlo. Znači dugi pritisak je za paljenje i gašenje Bluetootha. Ovo je bar kod za skidanje aplikacije. Je upute kako spojiti. A sad ću ja na svoj mobitel preuzeti tu aplikaciju. Doduše imam već spojen svoj sat, ali odspojit ćemo ga. Ćemo kameru. Comfit Up. Pronašao sam Comfit aplikaciju u Google Play trgovini i čini se da je novija verzija nego ona za preuzimanje. Ona za preuzimanje 2.2.4, a ovdje 2.2.7, pa ćemo ju instalirati. U uputama kaže prvo instalirate aplikaciju,
pokrenete aplikaciju i onda iz nje se spajate sa satom. Open. Znači ovo je sve što mjeri. User login, možemo se sa Facebookom prijaviti. Ne pušta me da se... Ajmo visitors. Tu možete podasti svoju visinu, težinu, Allow, dopustite sve. Tako. Onda idemo na tipku Mine, kao moji uređaj, Config device gore. I on bi sad trebao pronaći, znači na satu blica ikona Bluetootha, evo pronašao ga je. Confirm, binding successful. I evo vidite, znači sat se na vrijeme na satu se podeslo automatski s vremenom na mobitelu, što je super, znači uvijek ćete imati točan sat. Remote kamera. Kako to radi? Znači, remote kamera, kad stisnete tipku Start Up, on uslika. Na strelicu. To je to. Vidimo što još ima. Firmware version, check for updates, znači trenutna verzija na satu je 1.04 i to je zadnja, nema update-a. Alarm clock, možete tu alarm podati da ne morate na satu klikati. Ovdje uključujete za koje sve aplikacije će vam vibrirati sat. To ćemo sad testirati. Znači incoming call, da imaju se ovo sve dopušteno. Vidjet ćemo SMS, Facebook, Twitter, Messenger, Viber. Recimo ima i Whatsapp. To su aplikacije koje podržava. Pa ćemo sad to testirati. Evo ga, sat na ruku stavljamo da vidimo kako stoji. Stvarno je velika narukvica, znači za krupnije ljude će pasat i sat je dosta velik. Vidite koliko ima mogućnosti za podesit, stvarno možete si lijepo podesit. Narukvica je mekana, lagano ju je staviti za razliku od ja zovem se znači s drugog mobitela. Znači ne vibrira već samo blica, znači par puta se čuje zvuk, bipanje i onda ikona blica da vas neko zove. Nažalost, nema vibracije. Ja mogu još jednom samo kad budemo da se mobitel neće da zvoni. Evo. Znači 4 puta bipne i ikona titra kad vas neko zove na mobitelu. Da vidimo kako poruka izgleda. Dva put bipne i ikona od poruke blica. To je bio test za SMS. Znači, to Bluetooth povezivanje radi. Sat je stvarno dobar, sviđa mi se. Cijena, znači ZBlaze Vibe S3S sata je nekih 19 eura.
sa AliExpress trgovine, link ćete imati ispod videa. Pretplatite se na moj YouTube kanal, pratite me na Facebooku, Twitteru, Instagramu, čujemo se, vidimo se.